Yo, welcome back to Yego TV. Rikamaze fata kanya gushimira cyane wabashije kuba wakora subscribe hano kuri Yego TV. Ngira ngo mbwire ngo nawe niba utarakora subscribe mu kongo ku magambo atukura ubashe kuba wakora subscribe kugira ngo ukomeze kurikirana byinshi Yego TV igenda igutegurira umunsi ku munsi. Umunsi wose tugiye kurebera hamwe abakobwa ibizungerezi, abakobwa bakeye cyane bafite imiterere idasanzwe ivugisha benshi, yasajije benshi, abantu barabavuga cyane. Usanga na kenshi abantu bakunda kuko wenda bakina neza filime nyarwanda, ariko none bakabakundira yuko bafite imiterere myiza cyangwa se bafite ukuntu basa cyangwa se bafite ukuntu bameze bikurura abantu benshi. Tukaba tugiye kurebera hamwe urutonde rw'abakobwa abasajije abantu ku mbuga nkoranyambaga, ahantu hose usanga barimo baragenda bavugwaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye bitewe n'imiterere cyangwa se bitewe n'uburyo bimereye cyangwa se n'uburyo basa, icyo bita ubwiza ndetse n'ikimero. Tugiye kureba rero abakobwa basajije abantu bafite ikimero kivugisha benshi hano muri gihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko muri sinema nyarwanda. Rero ku mwanya wa mbere tugiye kurebaho umukobwa bita FOLOMINA. Ni umukobwa rwose umaze kuba yakigarura imitima ya benshi. Abenshi bavuga yuko ari umukinnyi mwiza wa filime, ariko abenshi none bakavuga ko afite ubwiza n'imiterere idasanzwe, dore ko uyu mukobwa afite imiterere ivugisha benshi koko, afite ukuntu yitereye rwose muramubona rwose ukuntu ateye. Rero akaba akina muri PAPA SAVA yitwa FOLOMINA cyangwa se FOFO, ndetse agakina no muri Seburikoko yitwa DIANE. Akaba ari umukobwa ufite abantu bamukurikirana kuri Instagram barenga 30,000, ariko bose mu bakunzi biwe akaba benshi bakunda kumubwira muri comment cyangwa se muri comment hasi ku mafoto yese aba yapostinze, bakamubwira yuko akina neza filime kandi banamukunda. Ariko hari n'abadatinya kumubwira yuko imiterere yiwe rwose ariyo ituma bamukunda kurushaho. Tubigaragarize cyane mu rugero rw'umuntu wateye comment. Umwe mu bafana be kuri Instagram yateye comment mu rurimi rw'icyongereza avuga ati your big boots make me crazy. Murabyumva cyane rero mu rurimi rw'ikinyarwanda uginkije yavuze ati ikibuno cyawe kinini nicyo kitsaza. Uyu mukobwa imiterere yiwe kuba abantu benshi babona yuko afite ikibuno kinini, bikaba ari nabyo bituma abantu benshi bakomeza kuba bagenda bamukunda, abantu benshi bagenda kuba bamukurikirana ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bagenda bashaka kumenya byinshi kuri uyu mukobwa bitewe n'imiterere yiwe, ndetse akaba n'umuhanga cyane mu byerekeye no gukina filime. Akaba yitwa LILLY, akaba rero amazina yiswe n'ababyeyi akaba ari niyo mubyeyi Noella. Akaba rero yavutse kuri Noheli ku itariki 25 z'ukwa 12. Ku mwanya wa kabiri mu bakobwa bafite uburanga, ubwiza n'ikimero, ndetse bamaje kuba bakigarura imitima ya benshi, bamaje kuba bakundwa n'abantu benshi cyane bitewe n'imiterere yiwe. Tukaba tugiye kuhasanga umukobwa bita Umwezi na Deje cyangwa se Nana. Uyu mukobwa akaba yaramenyekanye cyane muri filime nyinshi zigiye zitandukanye nko muri Catherine ndetse na Rwasibo, gusa akaza kumenyekana cyane muri filime y'uruhererekane ica kuri televiziyo y'u Rwanda CITY MAID. Akaba yarakunzwe cyane ubwo akina yitwa Nana. Uyu mukobwa rero akaba yaratangiye kuba yakina filime mu mwaka wa 2015 nyuma yo kwiga cyangwa se nyuma yo kuva kwiga muri Kwetu Films. Rero uyu mukobwa abantu benshi bakunze kuvuga yuko ari umukobwa rwose nkuko nanjye nahoze mbivuga ngo ni umukobwa, ariko uyu nguyu akaba ari umubyeyi umajije kuba yagira umwana uri mu kigero cy'imyaka 11. Akaba amajije kuba yakurikiranwa n'abantu barenga 100,000 kuri Instagram yiwe. Abenshi bamubwira yuko akina neza, ariko hatabura na benshi bifuza cyangwa se bamubwira yuko ari ikizungerezi, ndetse yuko hari na benshi bifuza yuko yababera umugore. Uyu nguyu rero akaba afite izina rikomeye cyane, akaba amajije kuba yakubaka izina rikomeye cyane hano muri iyi filimi cyangwa se muri uyu mwuga wa filime hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bitewe n'uko akundwa n'abantu benshi. Rero umwe mu bafana wiwe akaba yaravuze ati if you were my wife you would enjoy every moment in the bedroom. Bivuze kuvuga mu kinyarwanda yuko yavuze yuko aramutse abaye umugore wiwe bakibera ubuzima bwose mu gitanda, bibereye mu gitanda rwose. Rero uyu mukobwa nawe akaba ari umukobwa uri ku mwanya wa kabiri ufite ubwiza, uburanga n'ikimero byasajije benshi hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda muri sinema nyarwanda, bitewe n'uburyo yitereye, bitewe n'ikimero nuko agaragara.
ku mwanya wa gatatu mu bakobwa bafite uburanga, ubwiza, ikimero turasanga umukobwa Bahavu Janet usa na se. Akaba yaramenyekanye cyane ku izina DIANE muri filime CITY MAID. Uyu akaba ari umukobwa umaze kuba yakigarura imitima ya benshi, akaba ari umukobwa umaze kuba yakundwa n'abantu benshi cyane, dore ko bigaragara kuri Instagram ye, ubwo akurikirwa n'abantu barenga ibihumbi 91 kuri Instagram yiwe bamukunda kandi bamukurikirana umunsi ku munsi. Abenshi bakunze kumwita Miss bitewe n'ukuntu agaragara, bitewe n'uko ameze, kandi bagakomeza kumubwira ko bamukunda cyane kandi bakunda filime ziwe, bakunda n'uburyo akina. Ariko nanone ntihabona na benshi bavuga yuko ari umukobwa mwiza ndetse bakanamwita Miss. Miss rero akaba ari izina rwose rihabwa nyine umuntu koko uba ari umwiza cyane, babona yuko ari umukobwa wahagarira abandi, rero nawe bakaba bakunze kumwita Miss. Rero uyu mukobwa akaba yaraterewe ivi muri uyu mwaka, akaba yarambitswe impeta ndetse akaza no gusezerana nyuma yuko bamwambitse impeta. Rero uyu mukobwa nanone akaba ubu ngubu yarasezeranye, akaba ari mu mago. Umwanya wa kane mu bakobwa bamaze kubagagarira imitima benshi muri sinema nyarwanda bitewe n'ubwiza bwabo, uburanga n'ikimero nuko bagaragara, turasanga umukobwa Munezero Aline cyangwa se BIJOUX. Muramuzi cyane, muramubona rwose, ni umukobwa ufite uburanga bwo umaze kuba yasaza abantu benshi, ubwo bagenda bavuga byinshi bigiye bitandukanye ku mafoto yiwe agenda apotsinga ku mbuga nkoranyambaga. Kandi uyu nguyu akaba ari umukobwa amenyekanye cyane muri filime Bamenya Series, nawe akaba yarambitswe impeta mu mwaka wa 2020 mu mpera z'umwaka wa 2020. uyu mukobwa kandi akaba avuga yuko azakora ubukwe mu mwaka wa 2021, akavuga yuko ari ubukwe yifuza yuko abantu bose bazabujyamo. Ariko nubwo uyu nguyu bakunze kumwita umukobwa, nawe ntago ari umukobwa kuko uyu ni umubyeyi, nubwo abenshi bakunze kuvuga rwose ngo ni umukobwa. Akaba nanone yaraterewe ivi muri uyu mwaka. Rero ubwiza bwiwe n'uburanga n'ikimero bigaragazwa cyane n'abakunzi be ku mbuga nkoranyambaga. Uyu ni umwe mu bakunzi we wagiye ku ifoto yiwe kuri Instagram arangije yandikaho Tirata Aline BIJOUX ngo nuko bateye ivi ubundi numvaga, arangije ashyiraho akabazo ahita yikomereza. Undi nawe agenda ku ifoto yiwe arangije ajya muri comment ahita yandika avuga ati koko Imana ikunda abagabo. Ibi byose byatewe nuko yabonye ari ifoto ifite imiterere idasanzwe, cyangwa se ari umukobwa ufite imiterere idasanzwe, yarangiza agahita avuga ati kabisa Imana ikunda abagabo. Rero uyu mukobwa nawe akaba amaze kuba yakigarura imitima benshi cyane, abantu benshi baramukunda cyane, akaba akina rwose muri filime Bamenya Series yamaze kuba yafatishamo cyane. Ariko si yo filime nyine yagaragayemo, kuko yakinnye n'izindi filime nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Akaba yaragaragaye muri filime zitandukanye nka Gica, Nyirabayazana, Sakabaka, CITY MAID iri gutangira, Bamenya Series ayamenyekanyemo cyane, ndetse n'izindi filime nyinshi cyane. Rero uyu mukobwa nawe akaba afite uburanga buvugisha benshi, bavuga yuko rwose ari icyuki, ari icyuma, ari namba 1. Ku mwanya wa gatanu abakobwa bamaze kuba bakigarura imitima ya benshi kubw'uburanga, ubwiza n'ikimero, turasanga umukobwa LILLY yamenyekanye cyane ku izina rya KECAPU. Akaba akina muri filime bita Bamenya Series, akaba akinamo muri iyo filime agusha abagabo mu bishuko bigiye bitandukanye. Uyu mukobwa rero kubera ukuntu akina filime cyane, agakina neza, abantu benshi babona ariko abayeho mu buzima bwe busanzwe. Gusa siko ateye, kuko uyu nguyu ni umubyeyi, akaba afite umugabo kandi akaba afite n'umwana uri mu kinyejana cy'imyaka 2. Rero akaba amaze kuba yakundwa n'abantu benshi, bikaba binavugwa yuko akurura abagabo ku rwego rwo hejuru bitewe n'imiterere yiwe ndetse bitewe n'uko asa. Uyu mukobwa rero nawe akamaze kuba yakigarura imitima ya benshi, abantu benshi baramukunda kandi bakamukundira ubwiza, uburanga n'ikimero cyiwe nuko yitereye mu buzima bwe bwa buri munsi. Rero uyu mukobwa abantu benshi rero bakunze kumwibeshya bavuga ngo ni umukobwa, ariko nawe akaba ari umubyeyi ufite umwana uri mu kinyejana cy'imyaka 2. Ku mwanya wa gatandatu mu bakobwa bafite ubwiza, uburanga n'ikimero byashajije benshi, turasanga umukobwa Isimbi Siveta. Akaba yamenyekanye cyane muri filime Umuturanyi Series, akaba yarakinamo muri iyo filime yitwa BRENDA. Akaba ari umukobwa ufite ubwiza, uburanga n'imiterere byashajije benshi nk'uko bigaragara muri iyi filime, dore ko ariyo role agakina akurura abagabo, cyangwa se ari umukobwa ufite ubwiza bukurura benshi, ndetse ubwiza bwe bukaza kubegukwa n'umusore Kalifan ukina muri iyi filime nawe yitwa Govinda. Akaba nawe yarabonye ubwiza bwe akaba
bamutura mu ndirimbo BRENDA. Uyu mukobwa rero nawe akaba ari umukobwa mwiza cyane w'ikizungizi, nawe umaze kuba yakigarura imitima benshi bitewe n'uko asa n'imiterere yiwe, uburanga bwiwe. Rero nawe akaba ari muri abo ngabo batandatu twari twagateguriye uyu munsi mu bakobwa beza cyane bafite uburanga, ikimero bisaza benshi. Reka ngushimire cyane wahisemo kubana natwe kuri Yego TV, maze nkubwire ngo utarakora subscribe manuka ngo nkamba tukura ubashe kuwakora subscribe kugira ngo ukomeze gukurikirana gahunda nyinshi, ibiganiro byinshi ndetse na byinshi Yego TV gutegurira umunsi ku munsi. Reka ngushimire wowe wabanye natwe, wakoze kubana natwe, naho ubutaha.